Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pralalan prijalan dini Allah eso. Srce u baripe, sa ilhamia, sa zahvale, si Allah ese subhanahu wa ta'ala. Lese pena, alhamdulillahi rabbil alamin. Aga čisto da lese perol te pripadil. Lester avape ka japu, katër Allah subhanahu wa ta'ala, lester zavisi. Le Allah subhanahu wa ta'ala molile, kaj te oprostila međe amare grevas džunaora, grevora sa čerdam, džan lehem bi džan le, Allah subhanahu wa ta'ala molile kaj te dola mi snaga, te izdrži jedno pokornost, lese, dava pokorno, iskreno, odano, robija, lese, i le Allah subhanahu wa ta'ala molile kaj te popravilo halio stanje, sae umetese, sae muslimanko, katero mašrik dženo magrib, pelišta riga kale dunjajače. A posebno moli Allah subhanahu wa ta'ala te popravilo stanje amaro kad teki Švedska, te posebno kad tenka vakava amaro. Zahvalija palem ponav Allah subhanahu wa ta'ala, ka Allah džele vala djamen, ka vala čipe, a palem mislim ponav opekava čon Ramazanoso, masike Ramazaneso, so se kavasila čipe baro. Allah subhanahu wa ta'ala, ke djamen šanca tava džuvde, hem ta šuđara, ta šuđara kava masik majola čoko beš strpendam. Posebno masik, Allah džele vala, posebno deređa, posebno stepen, posebno vrednost dijaga kale masik. I blago kolenge su mučinđepe, hem su li leo sebe pija, te iskoristinena kavašu karipake dijaleno Allahi. Nekradu i nempe, nagradake, avdive hem te isaket ki klovenan Allahi subhanahu wa ta'ala, kad nakavel ništa tero korist. Jedino, ela čebu často čeždam, Allah ese dželle u ala ka tepe ka ja pu. Se pralalen o Ramazani ovi ne, srte džake škola amen, prepostavka. To pisinaven kek škola, kek utbildning. I onda kana kaj kleandar koja škola, di čolpe so si čilan, taj so džanel. Ramazan je bilo, te si kavala men. Te motola među te prelo muslimaja, Allah subhanahu wa ta'ala rodu te mena gjate trajim. Sa se ni pašileđi vesao Ramazano te džalpe se. Wallahi svako ko ovako džanglao vredno se Ramazane su. Anglao pa javilo Ramazano, vovradu Isajlo sa radosno ka javilo Ramazano. So se džanglao vredno sa karečune su. Taja šuđardale radosno, taja šuđardale vidaraha, dali kad olmu Allah šanca, taja šuđaravne, tajte na kavavljeno pokornost nese. Subhanallah, hem srca ovo kavaka ja šuđardale radosno o Ramazanu, te kaj lija kan, džanol, sode si vredno čone Ramazanoso, ovo si vi tužno, a kanaka je o Ramazanu stiđate. So se si hadite pengamere sallam, da sasa u pengameri sallallahu alaihi wa sallam ko početak je Ramazanoso, vidjela so sa radosna veste muslimanke a bilo Ramazanu. A bilo je klačo baripe, je barola čipete pena. Allah subhanahu wa ta'ala dinđatu me novu muslimaja, lelhem iskoristinen, a kavala čipa. Iskoristinen, a kavala čipa. Radosna vest u pengameri. Ama penela ke kaver hadith, hem kad bi pašola o bajrami, u pengameri sa osem na sabi bevena tužno. Bevena tužno, hem radosno. Subhanallah, solvi. So se tužno bevena so se džalena držala u masik, an samo ibadeti vredninipe, bud, maj više, maj vrednotano, se avralo Ramazan. A kada se bevena tužno? Džalena bi da soke, kada kilo Ramazani, više namazi na nelo da je vrednost, zašto i nole ko Ramazani. Učitivaj Kuranesu na nole više da je vrednost, zašto i nole ko Ramazani. A bevena radosno so, pa šilo bajrami, Allah dinđave šanca na kljam o Ramazani, te la kaja šukari peka ja nagrada. Ramazanesi. Na kljam neko pokornost.
Субханаллах. Значи ви јавена хем тужно, хем радосно ви јавена. Моли Аллах субханаху ва таала да ва хем амен катар кала. Тева. Се уистину Аллах тебареке ва таала палале ако аканани си чилама на Рамазан сар трубуте рубуи Аллахесе. Тај сар родила мену Аллах субханаху ва таала. Тај сар сио живота на ислам нашти никате си чу. А смеасту мен. Со се пене апален пена ке Рамазан саса медреза школа само авидоте си каболаме те пеноло муслимаја ке родуту Аллах. Со се коле Аллах ке барардам лавра аканано Рамазан. Кале се ке акана беша кате уморно со индој. Ова нуш најде дике препоставка најлеви бут време и те бешол чере. Миѓано сука черол дали ка со ол цара, дали ка одмори цара, дали ка клани ношни намаз. Разуме? Ама сакава умор си награда ко Аллах субханаху ва таала. Си бари награда. И кале Аллах кај барардам на кана, кај умори сайра ма кана, кај жртвуи садама менте, амаро време, амари снага кана, праслам те да садака кана, праслам. Со се джангламо вредност и садака, кана најобично сар аврало Рамазано. И садака кана си бутмај вредност, бутмај вредност сила ко Аллах субханаху ва таала. Тара качу муѓе бутмај хајри. Каја садака Рамазано се која аврало Рамазан. Кале Аллах се касе рубуи садама кана анкава маси уморно агија кате ке беша, а ке кусоде живе скоро биште ефта, биште охто живе, сам ти мухамо биште ефта, биште охтото сам пиджа. Кале Аллах трубуте баравале читаво живот агија те рубуите се. Това си Аллахи Рамазаносу си Аллахи му колема си коренго аверен. Хемсај живе сенго. Си. И во Рамазани Аллах те бареке ва таала бичалда хемуклат тавилте си кави амен. Со школа сар родила мену Аллах те бареке ва таала. И ме молна Аллах субханаху ва таала Аллах аза ва џел те черола мен катакула ке лијам поука. Хем молна Аллах субханаху ва таала Аллах аза ва џел те черол да амаро Рамазани та ол себепи та чова џахар пало Рамазани сар сујама на Рамазани. И те чера вер Рамазани а џахар. Се се џалена асаби радијаллаху анху е пејгамбер саллаллаху алейхи он дарајле субханаллах он инелен дар ке черже ек шу животи ек део шукар ке черже он инелен дар со се дар дали од дело тано чердо сар сувалани сар суалла роделе хем дар дали Аллах ка приминува. И пенела пешо маси пало Рамазани молинџе Аллах субханаху ва таала Аллах те прихватини те челенге кабули Рамазан. Емо ибадете на Рамазан. Опостива, о намази, и садака, са судинџе. Шо маси молинџе? Хенен субханаллах, пало Рамазан. И ме молнава Аллах субханаху ва таала Аллах аза ва џел те лола мано Рамазан ам пиро милост. Молнава Аллах субханаху ва таала Аллах аза ва џел те чола менге Рамазани спасо диве ке кова Аллахи ано судно диве те чола менге спас тари казна тари холи Аллах си ја рабил алемин. Молнава Аллах субханаху ва таала Аллах аза ва џел те дела ме састива, те дела ме векло, живото, те шира пана бут Рамазанија. Молнава Аллах субханаху ва таала упутини амен, амаре чавен, амаре тернен, амаре пурен, ја рабил алемин, амаре чиен, те упутини. Молнава Аллах субханаху ва таала Аллах аза ва џел те ова мен се задоволно таве. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илла ант, астагфирука ва атубу илаик. Кој не кратко, се касно етерне родината се вен. Ja.